European Union will be explained afterwards by Professor Jörg Hübner. Gospa se vam zahvaljuje za povabilo in je zelo vesela, da se lahko udeležira tega projekta in žal se opravičuje, da ne more govoriti slovensko. Tukaj organizira skupaj z drugimi partnerji tretji alternativni ECOFIN, ki je projekt, ki naj bi pokazal, da je evropska integracija možna na tak način, da se lahko spremenijo politike in da pokaže na to, da obstajajo priložnosti za drugačne politike v Evropi in na svetu. Opozarjali bi radi na to, da je mogoče izboljšati življenjske razmere z alternativnimi politikami in da je mogoče boljša socialna kohezija. Trenutno pa je ta priložnost izgubljena zaradi zgrešenih politik. In podrobneje se bo tem zgrešenim politikam kasneje posvetil gospod Jörg Hofschmidt. The implementation of those politics were designed for a few are also possible because the functioning of the European Union at the moment is highly undemocratic and highly intransparent. And the ECOFIN Council, which is going to take place in Bordeaux tomorrow, is one of those examples because it's one of the most powerful councils of the European Union, but discussions and decisions are taking place behind closed doors, and very little of those discussions is available to the public. Therefore, Te politike, ki so namenjene samo redkim zainteresiranim, so zelo nedemokratične in zelo netransparentne in taka je tudi celotna politika Evropske unije. Na to kaže tudi to, kar se bo dogajalo v naslednjih 2 dneh na Brdu pri Kranju, ko bo svet ECOFIN, ki je eden najvplivnejših svetov v Evropskem svetu, in vendar se bodo te razprave in odločitve sprejemale za zaprtimi vrati. The results of this policy are, in our view, 3 points. The first point is a dramatically increasing inequality in the society, represented by, for instance, by falling wages, low wages, and so on. The second point is a dramatically increasing insecurity in all matters of social life. For instance, people do not know whether their pensions will be safe in the future or not. And the third point is that the spreading of precariousness in all areas of life, insecurity of jobs, work protection, and so on. These are the results of a policy which is mainly aimed at competition and nothing else. And against this, our alternative ECOFIN and our discussion in the Euro Memorandum Group put up a set of alternative policies comprising active macroeconomic policies for stabilization of economic development, for social cohesion, and for the delivery of public goods. We also, as a second point, require a strong public sector against this wave of privatization. We need a strong public sector, and we need much more and much more energetic policies from the side of the European Union against the increasing level of poverty. These are the main points of all our alternatives, on which there are different points of view, and we are going to discuss these points of view in the workshops tomorrow, but these are the main lines on which we want to go. Posledica teh politik spet lahko povzamemo v 3 točke. Prvič je posledica vse večja neenakost.
In ta vse večja neenakost nastane zato, ker se plače vse bolj nižajo, dobički pa se vse bolj višajo. Druga posledica je negotovost v družbenem življenju. Tako, na primer, ljudje ne vedo, ali imajo zagotovljeno pokojnino ali ne. Tretja točka pa je širjenje te negotovosti na vsa področja življenja. Na področju delovnih mest, na varnost teh delovnih mest in tako naprej. Zato smo v alternativnem ECOFIN-u in v skupini Euromemorandum predstavili alternativne politike. Politike, ki omogočajo stabilen gospodarski razvoj, socialno kohezijo in pravično razporejanje javnih dobrin. Poleg tega opozarjamo na to, da je javni sektor zelo pomemben in da potrebujemo močen javni sektor. Potrebujemo pa tudi evropske politike, torej politike na ravni Evropske unije, ki aktivno delujejo proti revščini. V sklopu teh alternativnih politik obstajajo različni vidiki, ki jih bomo podrobneje predstavili jutri v delavnicah.